conocer los participantes que ha habido hoy en el concurso de bacalao y han venido representando a distintas asociaciones y sociedades de Tolosa. El jurado estaba compuesto por cocineros de nivel, pues como Juan Mari Arzá, como Félix Garrido, como Félix Belanzarán, Pedro Ruiz del Asador Nicolás y José Ferreras de Hockel también. Muy contentos con todo, sobre todo con la predisposición de todo el jurado, de todos los cocineros, incluso algunos han cerrado sus negocios para poder estar hoy aquí y pues bueno, mucho que agradecer, pero mucho que agradecer además. Gu batoz parte elkartetik gen, da bueno, prestatzeko egin dugu aurrena kazolan olioa jarri, gero bakalioa oso suabe egin dugu, eta ja indanen pixko bat, geatuan zeakin, olioakin da geatuan gelatinakin, baiten da pilpila. Bakalioa aztakit, aurretik prestatuta zen neukaten, berezik... Ikarri ureia prestatuta, da sekatu bakarrik eta jasa. Lehiaketa, lehenengo aldia bakalio lehiaketa baten parte hartzen dezutena? Eta proposal da bakalioa lehiaketa egiteko? Ez, bueno, gu zubalde notuta gare, osea, zauz egiteko garaien, egiten dut, akitxo, beste ez. Zen da sekretua bakalio egiteko? Suertea ukitzea eta ez erretzea. Suertea. Honek lan asko ez dauke, bakarrik zaindu pixko bat, beste ez du. Bueno, beraziko auzo elkarteko geha, eta partizipatzatik gen. Partizipatu bi kuadrilla hankok eta hemen gaude. Eta nola juntzezu goiza? Ondo bai. Ja bukatuko kazuela, nahi entregatu eta zertuen. Aurrena jarri dugu olioa batzurekin da pipar gorri batekin. Gero, aidoratu genen pixkat, aikatea eta jarri dugu bakalioa. Aurrena beste aldeat, pixkat salda lorritu arte. Da gero buelta eman da berrekil bisegoto eta listo. Entrenatu indezute aurretiko? Ez. Iket urten behin. Urten behin. Beste elkartetatik etorri dira, nola baloratzen dezute parte hartzea? Igual gutxi xamar. Hemen inguruko gutxi faiatu indio, hemen barritzasungo soziadeak eta faiatu induak gainentzen ondo. Kaletik enda jendea etorri da, bai. Bueno, ezkenen ikusten duguna da bakaioan testura, bakaioa nola dagoen bere gaz puntua, eta, bueno, gatza bakaioan testura, ezkenen geho bakaioak ezurra daukoan noez, eta hortik gutea. Ezetasuna, gutxinda daun gehiago ez, egia esan soziadek eta izateko maila altua, ikusea jendea lan dula eta esforzo handia indula. Erraxi izan ala ez, irabazlea erabakitza, diferentzia handia altzegoen batetik beste? Egia esan okideu duda batzuk hor, batetik hasierako hor zauden antzeko batzu bat zauden, orduan geure dudak izan ditu, bai. Una sorpresa más que nada, porque bueno, nos presentamos a varios, la verdad es que yo personalmente me ha gustado siempre la cocina un poquito. El secreto, que este es el cocinero y el cocinero manda y lo que dice el cocinero hacemos y ya está. Bueno,